सेल्फी हामी छेक्छौँ पछाडी र बा छोडिनु यता छोड्नु भएन नि बाबु आमा यता हुनुहुन्छ यताबाट घुम्दै गरेका छन् भनेर भनेको त सही कुरा हो हो हामीलाई पनि रिस हुन्छ हामीलाई पनि विदेशी आएर यहाँ चाहिने त्यस्तो रजाइ गर्दाखेरि स्वदेशी आएर पनि फोटो भिडियो के आउँदैछ हो हामीहरू त गुल्मी जोग ढाबा हिँडेको बाबु मान्छे हिँड्ने बाटो भन्ने भएछ दशकलात्मने पृथ्वीमण्डलाय दशकलात्मने अग्निमण्डलाय दक्षिणदिगको कोणा बजारस्म दक्षिणदले द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय नमः उत्तरदिगको कोणमा षोडशकलात्मने चन्द्रमण्डलाय नमः हैन सबैको मोबाइल बत्दा यहाँ के हुन्छ कति भएन पश्चान्न बाबुले खिचेर सबैलाई देखा सूर्यलाई अर्घ दिन पर्यो एकजनाले उठाउनु सूर्य सहस्रनाम सुत्ता सबैले यो जप्ने मनमा यह ईश्वरीय सहस्रनाम सो तेजोरा से जगतपते अनुकम भयमा मक्ता क्रियाडन का दिवाकर परब्रह्म सर्वणे श्री सूर्य नारायण यसो चन्द्रमालाई पनि दिनु पर्यो सात परिसको ओम एष विशेषार्घम समर्पयामि चन्द्रमसे नमो नमः बस्नु हातमा खोल्नु सबैले आदिले फुल नभएसो अक्षता लिनुला चन्दन आदिले नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं वासय दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्ते तेरा दीपं गृहदेवी च त्रैलोक्यं तुमयापहत्तकलीपं दर्शयामि पाँचमा फेरि राख्नुलाई केले भइमा राख्नु मिल्दैन ल अब नैवेद्य हात धोएर तुलसी लगाएर भगवानहरूलाई दुवाको अङ्क लिएर मस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पितं प्रसाद शुभोत प्रसीद परमेश्वर ब्रह्मात्मर्माहवीर ब्रह्माण्डं ब्रह्मावतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिर प्रसादे सर्वदुःखानमानिरस्योपचारे प्रसन्नचित्तसोयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सूर्यविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथनो नमस्ते। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रशस्ते निरासहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे वृज्जिनारायण शंकरात्मने
या श्री शयं सकर्मिणां भवनेश्वरलक्ष्मी प्रापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धिः सदा शताङ्कुलजना प्रभवश्चरस्यां त्वं सुपरिपालय देवीशं वन्दे देवो मापतिं शिवगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगनं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे श्रीयशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यारगम्यं वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तं वन्दे देवेस्तवैते दैशाङ्गपदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः मत्स्यकर्मराश्च नारसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धकल्किकथेव च अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनं सन्दरे विष्णवे विष्णवे शङ्खिणे चक्रिणे रुक्मिणे रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्जितायात्मने कंसवे कंसिने कंसिने ते नमः कृष्ण गोविन्दये रामनारायण श्रीपदे वासुदेवाजिताः श्रीनिधे अच्युतानन्तये माधवादक्षदा द्वारका नायका द्रौपदी रक्षक राक्षस शोभिता सीतया शोभितो दण्डकारण्यभो पुण्यता कारणम् लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो भक्तसं पूजितो राघवः पातु मां धेनुकारिष्टकं निष्टके केशिया केशिया वंशरे वंशिका बालका पूतना कोपक सुव्रजा खेलनो बालको पालक पातु मां सर्वदा विद्युदोद्धतवा प्रभुरा भाषणं प्राणं भोरव प्रोददाद विग्रहं तथा यत् उक्तः पितृस्थापनः पितृ सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॐ देय ब्राह्मणम् ॐ चन्दन यहीँ लगाए यसजना लगाएको ल अझै काट्ने हो कि ल अब पहिला आमाले बन्दोबस्त ल्याउनु दुनामा उ गरेर दुनाबाट त्यहाँ खनाइदिनु। हेलो गुरुजी, यसो तिलाइजलले त्यहाँ छोएर अरूले एकजना दुईजना मार्जन
इलाइलामा हात जोडेर त्यहाँ छोरे शिरमा लाउनुहोस् त नमस्कारन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्जशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगलालिने नमः रावणं रावणशर्माणं रावणदेवीनां अस्माकं पूर्वसङ्कल्पितः कर्मणकार्यसिद्ध्यर्थम् आजीवानि वस्त्रद्रव्य अहं रुद्राक्षमाला हस्तैता अमुकौतामुकगोत्रनमुकशरणोब्रह्म apa jata matma tatam kriya cu kriya medinam kriya hirate natam bevaya sabhavaya tilasate arare kutumba varane namaha Diyaha patakalanrati swatma sanje swasadsopi Yasa paramatam nidana pachanna pinapachati Tasma bharata sarvatma Sastreya Mapi biboro bhagavan yatosya bhavasya bhavapiditaisya satam praditi Yesa kavitame apisiriyamane Yome nasra purvato apisiriyatela Swayam devita tata bhagavan vishwabhavana Samasena arenada danyasman sadasajayata Idam bhagavatam nama yalme bhagavatam desam kandro yanti buddhinam tabasa survadi gurum Adharo bhagavati nanamate pavitri garam nigalakare desam tandrapanaya Mayam panayato monchai sarasyam namo tata Sirnata siratayani chamaya Bonato latitatam naya prathanam samikar bhavaya sudhamnen lokam punarakata Nri lokam punarakata Nrilokam punadagataha Nrilokam punaragataha Vedam manane vadu deva 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 Yogi Swarata Guru Bhimaya Pune Bharata Tata Nandra Nandra Bhava Nandra Suri Nandra 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 Suri भान्सा मास्टर गयो अघि यहाँ ठुलो भान्सा भएर त बाबै हो कारोबार हो नि त त्यस्तो त कहाँसम्म फेरि अब उनीहरू आउने मान्छे आइन्छन् फेरि ल अब 4-5 जना अलि बलियो मान्छे भएर हुन्छ के त्यो त भइहाल्छ त्यति गर्दा के ठुला कुरा भयो पैसा राम्रो चट्ट अलि मडार्नु Saitam Bhagavan Narvan Besacana Prajapati Rasaya Lilaneta Mamsunasya Yayo Hari Yaye Bameta Maribeta Suare Tatang Suandran Katani Yamanina राम्रो बनाइदिन्छु ब्रस ल्याएर भने यो ब्रस चाहिँ भेट्यो त्यतातिर बिजे एकछिन छ के हो हैन हैन अर्को त छालाको छाला त बनाइदिनु हो सेवा सर्वशेषादि शान्ति